Dok duhovno ne probudimo sebe, ostajemo zarobljeni u iluziji da univerzum krije odgovore koje sami nismo spremni da pronađemo. Naša trenutna ograničenja dolaze iz negativnog ega, materijalizma i nepoznavanja sopstvene duhovne prirode. Sve stvoritelj nije ograničen, mi smo. Univerzalni zakoni deluju savršeno, ali mi, zarobljeni u 3D stvarnosti, nismo spremni da sagledamo više dimenzije sve dok ne očistimo sopstvenu svest. Pogledajte oko sebe. Ljudske ambicije nisu usmjerene ka harmoniji, već ka dominaciji. Naučnici traže planete sa vodom da bi stvorili nove svetove, dok istovremeno uništavamo planetu Zemlju. Univerzum ovo neće dozvoliti. Planeta Zemlja je naš dom, ali je istovremeno i sveti prostor namijenjen duhovnom razvoju. Dokle god ne naučimo da cenimo sopstveni dom, nećemo dobiti pristup daljim univerzumima. Ovo nije kazna, već pravilo univerzalne ravnoteže. Od 70-ih do danas, nauka nije napravila značajan pomak u istraživanju univerzuma. Sve što sada imamo jesu teorije i teleskopski prikazi. Ovo nije stvar naučne nesposobnosti, već univerzalne regulacije. Ljudi koji nisu probudili svest ne mogu dobiti pristup znanju koje vodi ka višim dimenzijama. Univerzum neće otvoriti svoja vrata dok ne pokažemo spremnost da harmonizujemo planetu Zemlju i povežemo se sa univerzalnim zakonima ljubavi i svetlosti. Mi poznajemo tek 3% svoje svesti, dok preostalih 97% potencijala čeka da ga probudimo. Zarobljeni u materijalnom svetu i ograničenim mislima, ne možemo razumeti univerzum dok ne razumemo sebe. Ključ nije u spoljašnjem istraživanju, već u unutrašnjem rastu. Okretanjem unutra, bavljenjem sopstvenim mislima i energijama, otvaramo vrata univerzalnom znanju. Povezivanjem sa prirodom i ljubavlju, oslobađamo se iluzija i prepoznajemo svoj potencijal. Univerzum nas ne ograničava, to činimo mi sami.